will. Tried to stay sober, tried to stay clean. Wake me when it's over. I bok svim ljudi, dobrodošli na epizodu na mom kanalu. Danas, pošto vidim da mi se sviđa Rocket League, nastavljamo dalje. Znači, ovo će sad biti treća epizoda, ne četvrta. Četvrta epizoda Rocket League. Ako mi se sviđa i dalje Rocket League, napišite u komentarima, naravno like, share, subscribe. A mislim kad dođemo neku tekmu. I evo nas ljudi, prva tekma za danas, ping mi je ogroman. Ima 28. Ja sam imao 28. Ajde, pogodi je. Ovi ne može lotu pogoditi. Ajde, navije. O. Sad imaš je. Ajde. O. Moja. Imaš je. Gol. Bravo. Ja sam dobio asist. Znači, asist je najbolje stvar ljudi. Vam treba još koliko možda asistova raditi. Jači čovjek. Sam zada ide gol. Dobro je, bravo. Killeru. Treba mi turbo. Sad što je turbo. Daj mi turbo. To. Joj. Ajde. Killeru. Dobro je. Killer vratio u sredinu. Jo, ajde, killeru. Dobro. Promašio box. Moja. Što radi ovo? Nema li ovaj tur? Dobro pitanje što ja radim s njim zapravo. E dobro, ajde, sad. Ide gol. Možda sam dva put pipnuo loptu. Od prvog gola. A nije bitno, vodim. Amo killerčiću. Killeru, nemoj sad zaviti autogol, dobro. Znači nisam zagrijan. Čovjek ima ne štava loptu. Joj. Dobro je, dobro je. Nije dobro. Dobro je. Dobro je, ajde. Ajde, gol! Ej, majko mila. Joj. Joj. Vraćaj se nazad, vraćaj nazad. Joj. Aj, killer će betul. Moja. Oh. Killeru. Oh, uzeo sam turbo, jes. Ajde. Osmotana cijena, što radiš? Na praze gol on stoji na centru. Ježi tamo. To. Evo ti. Ajde, gol. Joj, Krist. Joj, treba se ići na njih. Aj, killeru. Ma, papak jedan. Opa, joj. Nemo šavra, zašto prima loptu? Zašto ne puži da se odbije?
To. Ovo sam turbo. Joj, nije ovo. Ajde. Pa pužu jedan killerski. Dobro. O, ajde killer. Ne. Bježi. To. Ovo, centar šut. Sve na tebi. Ajde, gol. Opa, pak jedan. Ne vjerovati. Nemam potom ga. Ti meni lijepo reći kako je ušao. Na koji način je ovo ušao? Ne super. Ajde, sad je još to pogledaj. Ne dam ti turu. Vidi ga. Eto ti na. Ajde, da te vidim. Pogodi je. Ajde. Ajde, pogodi je. Zadnja. Nemo molim te, stani, dobro. Vumenvilko. Vumenilko. Što to znači? Killer odusto. Odem i ja. Ništa ljudi, idemo se sljedeći tekme. Evo nas ljudi, druga i zadnja tekma. Meni opet ping je ogroman. Igra se ekspert, ja veteran. Igramo protiv dva prijatelja, koji je dobar ping. Šta je do pinga sad? Neku britu u gol. Da, tvoja greška, majstor. Aj sad idite u napad. Bum. Nemo sad vratiti nazad u gol. Već se nam zezno. 15 sekundi je prošlo već zezno. Joj. Dobro je. Dobro je. Joj, dobri igraju. Joj, matko, joj. Joj, ja neću baš potanje, ovo je moje ili ja? Jedan i drugi je full, joj. Botovi. Aj sad biti mogu. I minute mi je prošlo već godinu 2 minuta. Ajme, brate, mili znovu. Evo, tu sam aj. Nabije. Ovo smo ovo dvoje. Evo vidi ovo. Evo go. Ko to, vidim koji to napravio. Marlen. Marlene, thank you. Sad mene to 100%. I što sad? Ajde. Nemoj ići po turbo sada, smotanac.
Ajde, marš. To. Ajde, pogodi ga. Pojdi, turbo. Joj. Dobre. Ajde. Ne tamo, matko, ne tamo nabije. Bravo. Opa. Opa. Evo ti. Ajde. To. Ajde. Joj, što se desilo. Ali da, nije bitno što se desilo, bitno da je gol. Najšat, hvala, ne hvala. Ko da sam kroz njega puknuo. Amo, Snow DM. Zabi gol! Dobro. Imam burda. Evo ti je. Nije. To je to. Joj. Nabije. Pa di si, druže? Šta radi? A ti, šta on radi tamo? Jao, papka većeg vidio nisam, joj. Joj, ajde. Ajde, nabaci me. Sad to bio. Joj, ne. To. Matko, što radiš to, matko? Ne znam što da radim. To je najgore kad se tako ukripa nego što radi. Pukni, to Roki. Ne Roki. Joj, dobro. Ne! Barem 2 gola, ajmo. To je njihovo. Ne brini se, dolazim, ajde. To, gol, bravo. 44 sekundi za još jedan. Ajde, stičite, moram. To. Dobro. Želim na kraju pogoditi tu. To, ajde. Jo, ne. Pogodi je. To, gol. Jeste, gol ide, ali krivi. Jao, neće nas. Ovo nas neće. Majte nas neće, ajmo sad dobro. Ajde. Joj, matko, što da radiš? Dobro, Sas su osvojili, su pobjedili tek. Ne baš pobjediti.
Ništa ljudi, tu ćemo onda stati. Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela. Ako je like, šerajte s prijateljima, subscribe, mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Do tada, ćao!